Menta kemit onile kai ke India hari Unity Cup percaya ke Jamaica hak por khat ar chiteng semnya. Hakan ke jing lekai lari dia bakari India kan job ya ke Jamaica kap ri kon percaya ya ke Nigeria hak final. Lari dia bakar syak pelim menta kemit. Menta chiteng semnya hak mat ke Jamaica. Kap ri kon third place percaya ke Zimbabwe bala syak lim menin mat ke Nigeria. Hitung ni pej kita kirang lekai ben yo ban lekai na pata kari India kini ke Unity Cup mentau senam acara pemreu itu ini page wa na gol kipar Gurpreet Singh Sandhu belekai na klub Bangalore bad Ritik Tiwari belekai na klub Goa badu Albino Gomez belekai na klub Jamshedpur bad Rahul Bheki belekai na klub Bangalore Nikhil Barla belekai na klub Jamshedpur badu Nikhil Pujari belekai na klub Bangalore badu Roshan Singh Naram belekai na klub Bangalore badu Sanders Chengen belekai na klub Goa badu Akash Misra belekai na klub Mumbai badu Biju Warghese belekai na klub East Bengal badu Pramvir belekai na klub East Bengal badu midfielder trong kapat Jackson Singh Tungjam belekai na klub East Bengal badu Macarton Nixon belekai na klub North East United badu Naufal Pin belekai na klub Mumbai City badu Ricky Shabong belekai na klub Punjab badu Ray Williams belekai na klub Bangalore badu Edmund Larendika belekai na klub East Bengal badu Lajan Jula Changti belekai na klub Mumbai FC badu Muhammad Sanan belekai na klub Jamshedpur badu Rahim Ali belekai na klub Odisha badu Faruk Chaudhary belekai na klub Chennai badu Vikram Pratap Singh belekai na klub Mumbai FC. Ini girang lekai ke India coba mit medan mentah ke mit mentah ke ri jampi Raja bagi India bagan job kumpul mau ke hapan kumsa ya ke Nigeria haka final Raja bagan lim hapan kun list bisa ya ke Ari Zimbabwe kira pan pilih ya ke jing lekai lang bau fankut tila ruban page yang bagi website kita hi dan sinetron bersama keluarga channel buat kalian udah subscribe itu ya website mana kasih ke